Pozdrav svima ljudi, posnađujem se, danas ćemo igramo Clash Royale. Snimat ćemo Legendary Chest sa klipa, mislim imate na naslovu u opisu. Izvinite ljudi, zbog toga ne znam da li da otvaram Clone Chest. Hajde prvo ćemo igrati taj, dobijemo Legendary Chest. Idemo na quick match. Ostavimo taj, nemamo Legendary Chest. Vidio sam sestra ovog kod njega da nemamo idući Legendary Chest. Možda kad je ovdje postavljeno. Uf ljudi. Sada ćemo otvarati Legendary Chest. Ovo vjerovatno nije, možda i postoji. Kod svog sam dobio, svom account sam dobio Giant Chest koji nisam uspio otvoriti. Mislim, imao sam stavio, neće nešto da snimam preko, mogli sam da vidite, snimam preko te igre snimam. Ja ću ovako postaviti da znači da slušamo Gianta. Baci bandita, level 1. Meni kaže da dobije novu legendarnu kartu makar. To izgleda. Ćemo Ice Wizarda. Baš izgleda najčešće za usporavanje. Au ljudi puša. I ljudi puša, znači od ovog se nećemo riješiti. Tako da si opet ćemo na Witch staviti. I na ovog sunce. Neću dat makar ja trebu. Da li će biti Legendary Chest? Da li će biti Legendary Chest ako uopšte? Ne smijem pogledati. Nije pogledati, da li će biti Legendary Chest? Da li će biti Legendary Chest? I ljudi! Legendary Chest! Yes, ljudi, yes! Yes, dobili smo taj predobri Legendary Chest, sad ćemo da otvorimo Clone Chest. Ne bi ja dobro 44, idemo na Clone Chest. Evo 620 golda, 16 LD Barbigara, 3 hila, 10 Wizarda, 72 Tesla, 40 svega Videona, 152 Beca i nešto a i baš u dom smo Legendary Chest, tako da ću ga sutra otvarati vjerovatno. I neko on sve legendarne ima. Evo ovdje jednu legendarnu slotu, vidite ima Log Bandita, Minera, Ice Wizarda, Elektro Wizarda, Lumberjacka, Graveyard. Znači kože mi tam dobio bilo koju novu legendarnu. Neke isparki.
ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Zapratite me na Instagramu, ja ću vas pozdraviti u klipu. To je bilo što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!